are you doing? Hello, ABC for. ABC for me, Moby Bia, good evening. If I'm sure my son ran in from away. ABC for Mombrani in from away. Because then I'm a hoyman, still I can't control myself. It's a share video and I in common. Hi, Jan. It was for mon share video. Share Mobi, no being share Mobi, mon share and I in common. It was for mon share, you shall get me water. It was for mon share. Ebusuya mon share video no emame. I know say me Facebook we new. Nti no nkofo on share the name say ye fake account and say ye na yasa e me na make say na yas me ni. Nti me sre mon share video no. Na yas we nye fake account e me nti na me de manim rosa de aba no. Say na be ya obi Everything for mon share, mommy. Thank you very much. Everything mon share video no, mommy. Why, Miss Remo? Nah, I can't still control myself. Any baby, woman, message a ebe, Ebama Pamela or Dame Watara. And answer my me baby king. A day bread Pamela or Dame Watara into one share, mammy. May you imagine it's a main cassa. But send your near Melcom, as I may back claiming or near maybe. Nadia was shamino, or no so I near disappointed. Sir, near me go on. Everything for. Me did this me Facebook in Kofobe na beka say a fake account ni ade because you hacking me. E wo me old page na so. It's way new. Tinipa be beka say fake ni ade enye fake account e me ana yas me ana make say. Ma anye makeup man share ma anye hwe se na e be ya be hu say enye fake account e me a. Message a ebe ene eye life ani me yema Pamela Odame Watara. It's Miss Remo, any dear more money, one target. Me worry, and I may say, may dream him, men cassa. In fact, I go 2 years in you. Obiante, manone cassa, send me cassa say that, and I say me conto quada. No. Obeti manone cassa, nebia, me ye me program, and I bet say. Apart from that, and one time manocassa or baby. Because my sister cry, me ankasa cry, me wawa. Na meet me funny paso, e me nipa sisa, nipa tembia. But a do baby na se one clear or who near maybe one as a one kasa. Nipa bi feel so wetching. Nipa bi feel so wouldn't mean answer. Until you do baby, esa o kasa. Pamela Odame Watara video wa mi ye and the Facebook live wa mi ye oh dear Pamela
me be cancer machiro wate na de me de bra we no eye futuo na me de be ma wo Pamela Odame Watara me se me be cancer machiro na de me de bra we wonim eye futuo na me di kan de ma wansa na se went ya na waba na fe wo no ya start na ya chase wushia me no Maya oboneda Pamela wushia me no what is some akoka ho asem bone wo ba bi da meni obi akodi wo nkomoda makoyi ya woda onya madamfo me fa o se nua ketewa because usua ontimi nya madamfo I'm older than you kra wo ye mechiri ba miensa mechiri ba nanama na ne size pe nanama courage na hono obi abeka so wanyi chen mechiri ba miensa Pamela Watara eno ne wo ye pe se wonim nanama me nua ketewa no nti wo nya madamfo ye me nua wontimi nya madamfo never me padamfo wanyi chen me a wo betu me fo me worry ye nyamie ni me nukra nie me maame mu tumi fo mebusuafo tumi fo ba me ye bo asi edu tumi fo ka kire kwa me apie tumi fo asofo mpanifo bebre tumi fo ti metie sa niema ni nyina fotuo ni nyina metie nti ebeye den pa se me na yas obeka bibia fa me ho ameba out se mo beka ya ene me first na oh enka we meti na kama ba be blasting back na me call me baby but enipa ade san wunyi nyina na wadwene mu na ebie it is a first na me nimu nyansa first na ma adwene sha first na me ntani ma bi ase a se me tsia ni ma bebre monka sa mo be kai a me worry ye eko 2 years so 1 year any last September ya nti etwam 1 year ni de eden ya eko 2 years why pan was say what's ma no me kasa se me kontokwa ana me didi obi atem never obete se me kasa na ye me program na me ye me to number 1 wo Pamela wo ya aware se me mpenam for sem me enam for sem wo de trap me wo nya me da me mpe because I have family lebusuafo ho eti se mani nka me maame no mo ho me nua no mo ho masofo ho and I have daughter in she come I have daughter and se mani nka na so bia kure ni ho no mo a se be me ba ho I have daughter at least obecheche me ro obeche me crime obeto nyo mama me eti me no I don't have time for friends so I don't have time for friends. No. Obi oni mi bia be dia dance yes me mpenam for sem. No. Pamela. Eya me outdoor show then I ask outdoor show no. Me ye no. E ho asem. E na me ba be kan. Because what started granting interviews. Chichi you can go. What started granting interviews. Eyi mimi boni aye kansem ensem na wo kan ma men ka asem chonya abo na kwase yanko na ye o e be kire nsem wo akire wate awei no woni mi tufo ofa na abo wa mfa nso na ye de asie ni enyo obi ne kumentwi me show no na me ye no edited ones na me twa no edited e na me de code TV so e ye Kantanka TV and I'm starting say me ye den ayas adult show adult show and I'm me ye no every Thursdays na me ye no 11 p.m. anajo because adult show and I me adult show na me ye no me nko studio ho ana say me nko tena se nko keka nkofo ho nsem o ebi kuransi da me mpese meka wo bi ho asem na ebi echina ye be fra me na mentimi yanyi me ho anu ntino me tena ase na me se da bi meye de na yas adult show se bi anka betimi aka se meye ne na yas show sa
But shows na dawson. And I'm saying so me de me ye ne de na yas out show. Ye be kan me ma ne ma ho nsem. Aware ne mpatwe. Relationship ne nyema ekoso. Ene ye kan biya da eja. Ye sresre a ehye bi nkran. Wa wani beje ho na wa hwe wa wani nje ho nso so wi ase nya wo ye bibia no bi ye ne beje ho. Ebi be pe bi mpe nte no kra de normal. Last 2 weeks, and Pamela, me frère, and I'm a catcher, say, Pammy, me show na me yen edited. No. Se said, ya made a cock and tanker TV. Intino, Obe Basso, and I was a sister. I na me, your friend in Anaya, into me, I know me na a friend, sister, ya, and to Pamela, it didn't what the friend, your sister, ya, own friend, and I asked. And I was a sister, ya, me basso. And I'm si Pammy, woni tornado. And I'm model. Man, Jane Bonnie be am for my woe. Bonnie be any mitrim. And I made me show now me and Pamela are trended that. Because just imagine, say, who started first show. I would see this so. Now, we year show no. I dear chi and Rena, no when you 300,000 views. Obia wa force me boa bia won ko Kantanka TV na won ko check me shows na me ye ne Thursdays anadwo no me pay date ne na maka akire mo me phone ba ko kita me show na me ye no edi be ye a week 2 weeks na me nam 600,000 views e bin see that. And I was shocked na me one say hey, just imagine. Say show a me na 11 p.m. e Ghana time. Na 11 p.m. no kra nipa dodo sen e na wo ho mbehwe. But Nyankopon to nsupa e gu show no so. E ma first day show a me ye no. Nya me ni me ne kranyi e koye. Bible says sa enye adwuma na ndidi o. Mankobo kro no o. Sabi minni bi. Me de me nkasa mi obi o. Minni bi. Nti ese me ye adwuma. Me de me nsa ne ye adwuma. Nsa enye adwuma endidi. It me start ye no so. Na me chire ni tumi. E wo Kantanka TV. It me hwesa ne me edited once na me twa no. Wo Pamela me de wo twa ba ko 7. Me de wo twa 7 no. A quote TV so no na say there be ade ye go social media kran wa ba be twa bi ama me nti ade na TV so no me mfrɛ na wo metwa bi ene ma me frɛ na so sister me ba ena me se ene wo ni tornado ena mo beda wo roll eti no send o picture ma me na me fanye artwork no e ma mo na tornado before God the man me ka ensuo a ekita mi mi hu tornado physical da na me ni tornado nkasa da eti mamalistic lady bi oyo otaba mi show no so oye very good pa mamalistic ena me wo ho an okache me say na yas me ni tornado akasa o se ombra wo show no so nti me kan yen so wan opportunity oso obeba ena me say mama we sure no see a oso obeba ena me so nice so obeba dia enie yamfa Pamela so nye de ento so no krepa na me ka kire mo no me ni ntro da na me nim so omo problem ana say bia omo obi fa na bi me nim I don't know anything about it ade ana me ye free makomem because outdoor show and I me share your friend is saying topic and so a na omo mienu no na e match wo it man dwene boni bia e wo mtirim. And a mamalistic or man tornado now sending the pictures man or no mamalistic phone so and a mamalistic they forward day me e wo me phone so and I Pamela the catcher will say any me do need tornado nyina to so it is Thursday mona mo bede mo beba and I'll see you sister ya mate na emumu no mini cow that is what you told me asama catcher and sister mini cow and I'm so mate
Ene mema madam forget obi ayede aba be faw e de waba and I will see you sister. Nti ene ye artwork na edru ho no mo a na waba be fa me and I see you. Me ye artwork ni wie ya na me de send e wo. And artwork no so ye wie na ye de send ya. Ye send the topic no ye be discussing no. Ye koye ho discussion no ye send the kan ho so na be ya nipa no e be sua ni ye obenya ideas e wo ho. Eti me de artwork ni send e wo Pamela pen na me de topic ni ye de e kan ho. E ma ho. The same thing. And I'm mamalistic. Ede tornado number ma me and san send e wo no so ne de ye de e ma no. Artwork na kura Kantanka TV me director producer no ono ye ma me. Eti me de ma o na also nice. And a Tuesday o san friend me ampo na me friend no na friend. And I'm say Pami, shana wan da mi o so sister meba. But the only thing na o catch me ni say sister tornado e de meka sister gan now. Eti me ba meje. And some make a live video na me ye me chantro. So we send some make me chantra brabontin. Brabontin. Because any uncle for air attacking me say maybe need tornado and I one. Kasa we come in kasa. Come in kasa, come in can she, but send me uncle for attacking me. Esa me brabontin be imam. The only thing I will catch me say tornado de oka 60 Ghana now. Into wo ba obeji and I'm say oh don't worry o dear bra. Sa wo ba na se wenchie sika na ama wa. Me ankasa me de bemma and I'll see you sister. That's it. Ena me ka tell me catch yourself show hu suyi ena me ka tell man fre tornado ni na ani nkomo man kan che tornado say tornado me pese me show trend nti no ba bra be toto bombo be ka say ana say ye say fa ho man ka bibia sa me ni tornado friend discuss ena me ni mamalistic so end discuss he nti Wednesday yes I frel one fa me frel 3 times one fa. And I'm here audio man and bisa say Pamela we are sure say we beba because show no ye tuaka live program ye tuaka wo TV ne so and I'm asande why artwork into one man wa ha me to nim say o ma ka kire me and I was say here audio sorry one here audio text me was a sister I will come chat ni nyina wa ha say and I see you mate. It's be the man dream na ya me say wo beba because me nim bibia say bia wo need to na do problem and I say bibi say no. It's Thursday and I sign free one apart me free one fo and then so me sign here audio ma say pam me wo ye sure so beba wo mama me for before and replace you and I was a sister I will come. Did the driver will come and pick me? That is what you wrote it for me. And I said, yes. Obeba be foul. A year that Thursday now, oh Pamela, wouldn't say me kwa me show no. Asama will be sa me no man so be foul. It's me do number be man on na wa frel madam for girl no. The friend Esther. Na wa ba be foul. It's Thursday no. Ebo be ye 4 so ye frel one peke. Bija to my boy be 6 one pick because na time na esun tina me pese me confirm me hwe say obeba mpa na china wan ko disappoint me say wo man so a mamalistic tetematon na ja metimi arrange ni ye etimi aka kire ne ntem se na ebe ya because show no eye outdoor show na say ye negative and positive nti nipa me yenu ba obi o follow me show ni bia ebe hu se na etie nipa me yenu ba we ka negative na we ka positive nti one ma ebe ha me ena ye frɛ wa one peke ena me de number ne ma madam for Esther ena frɛ e Thursday na bo be 8 no wo frɛ sen ko be peke o from we be say time o me peke o awodo be ba Kantanka TV ho because wo so unika o frɛ sa one peke ena madam for ne frɛ me ka kire me so frɛ wa one peke ena me kra me ka kire me ma me say ma wo say Pamela ye disappoint me na ma me so yen kwaso mfro na bia na phone no emben me so me frɛ wa wan fa time a eye friend is a program time no edru no me so me frɛ wa wan peke ena me ka che madam for say on text to no kan che say na yes sister ni na wo na wo ba be fa no ono na e ba be fa wo no ena girl no e text one reply until when I me frɛ mama listic ena me ka che mama say
Mama, dear Connie dear, Pamela, one shall want mo. Already, it's medical catch a molestic, some immediate shut a new. It would your own bob on honcho. Na one shall ma, na mamma, the mamma no aba. And I'm a friend of molestic, bear 9 no. And I'm catching some mamma, your friend Pamela say, Johnny messages are. One fa and reply a message. It's Miss Robo Modiana Boan, na bra. And I'm a molestic a boan. In fact, me can't one Jim and one could see one put it cry and of one. And no buy. And I'm so me boan. And I'm a coy. Me coy, me I think say me see me who ye be house and so Thursday nana panel. And I'm San Fred Tornado say Tornado, Obeba. So beba why red no so na ya so why not meba and I'm so okay. Nti me siesie me hu ye bibia wie ya me san see kwan so na economy say Tornado say bra na way. No so akakra na medu Kantanka TV ho. Na ekwa akobọ 10. Program na me starting 11th. Na ekobọ 10 na me friend no say akakra na we dru ho. And I'm so okay, that's fine. And me so me nam kwan so akakra amaba. Nti me kokodru ho no so lucky na chese mamalistic enso edru ho no. Eti me drew her and I make catch me producer and say, once a Pamela, a disappointing me. Ah, wamba. And also a yashi, and from a molestic and yes, sir. Eti nya me and Ukraine, some are making me intro, say Tornado by life for the cancer I making now. And will be a walk and tanker TV or cameraman, and you'll be no over ye channel so that kind of crack at Sherman, some are making me chantro. Me drew one out. You show the time on the soon, 11 o'clock now. Yen I yet studio on my yeah, by the call life on. And I'm a catch it Tornado because I'm a young shimmy, say a be a Tornado, a park or car, a Fiasco Snagger, sem. It's a me pa, Tornado, Charles said Tornado, who didn't say Fiasco Snagger or near me bonnet, and I said, ya baby canning sem, ewa. And I'm sure the young can't call for one sem also a outdoor show, and I may. It's Miss Row, Ran, Shana one could can't a fiasem, and also, I ask, why not me can't fiasem because I outdoor show, and I owe you. It's me can't fiasco sniggersem, and I'm semantic. And one more year, and I'm a coma told me, a fiasco snigger near me bonnet. Anya she crown sabita fracture, me wedding. Or the Nimunyam betai chi. We are so be a bibi mawa na wakai. Sabi, Anya she crown, would the uncle force a 1 year. One year what to say no, anya she crown. Me ya me we me worry no, a fierce was nigga. Or baby support say me. Onya me bonnet, into me yina baby young cannot want some bonnet, never and ever. Into a no, and anami yam she me say bia. Tornado beko akokai bia ye discussing na no the bibi, a fear once and bia befem. To me can ya, or catch him so on can fear some na, a outdoor truly ye, and I'm a kuma ye day. A told me yem precope. And I'm saying danasi. As some make Tornado be life for back the same thing. Obi no obi answer back the same thing. My sister catch one son ekoi. Obi a wo ho. And ye adwuma. Nti de na wo kan nyina wontimi fancy. It's time I started show no. Me show no. Send na ye na edited ones ye kan some raw ni ade no. And no ye different. TV so de wontimi nke kan some raw. Na won call baby sir. Nti TV so de ya branding it to the stand say dancers ebedi kan aba abesa na at least I entertain ni enkofo kakra. At least ebedi enkofo ani kakra. E wo me then I ask outdoor shows no. Sani ameme ye no e na me chirechiri mu no. Dancers ebedi kan aba abesa na entertaining enkofo. Eti dancers ni ria na afi doctors so aba be chirechiri mu e ma ne mema niema eta hayen ewo ya wari mu anase ya sitinem na doctors nso ayede aba be chirichiri nti doctors ni wia ansana ya the guest nankasa aba na discussion nankasa no ya dia hihye so it's guest ni baaye ayede topic no ehihye yetena se na ese yede topic no ehihye so and I made me told me topic say and that topic I yeah ba be discuss already no munim the dancana your friend is saying yeah ba life on so topic yeah ba be discussing you falling in love with a whore yeah topic Tornado ba you know
na ye discuss and as ye discuss ye falling in love with a whole. What told do mama shawoni? And I say, where's your baby? No, ban open pie. Emrasun, one netse, emrasun, says Oko Wareno. What the neko ebushia moa, ebushia phone say, enya dia, oba we the umbe peneson ne, echna, ama obe mano, wa wareno. Either say, obe mano, o ware sa bana. Upa ebushia nebe po. Na oni oba no makobo mo bra ananso so obeja oba na wo se wakoma da no so no na waba be fa wabushia nti mamalistic e di kan e kan ne de echirechi mu e na chese tornado so e be kan ne de second eti time a tornado or kan ne de tornado e kan ne de no me kra na my board because tornado de na e ya ye tenten ama me eti me kra na me kan o mitirim se tornado a che esa uche bebra ebe man kofo ayeden aye boring eti mi na minim die tornado no e ba beka akwakosi minim kesa asem na wo kan minim se wo chirechire bibim se ne mato ama no so chirechire ba minim se wo ba beto bomb minim ana mi show no ye ndin kofo atem wo so ye nkan kofo asem wo so ye wo show sa omo yesa eno de enya bone ani omo so omo show sa omo ye no eye normal enya bone ba me de ne ye de na yas outdoor show a uko YouTube na sa wo bona yas one TV a wo be hu said de na yas outdoor show no edited once and live once I'm starting na bebrego and I bi uko YouTube kekekwa na wo bo de na yas outdoor show a ebeba bebrebe eti mi no minim de na wo kan akosidie mi hu ya ne se wato bomb wo de Pamela nsema yeden e de abem enti ahono obi a wo hwa ade yie bia be hu se na manima ye jimijimi che se ase atome so maye che se ase maye mi hu se na amesi aka no ade na atome so se sanye obi a wo hwe mi bia no e be ka se biota frache meni tornado e na aye baako se ye begu sabe mi nua keto na ni mase anase ye be ka Pamela ho nsem enti sa enti tornado started say walk am. And I'm yes, I may stop in. And I said, na yes, don't stop me. What about the video? Na yes, don't stop me because as a host, no, as I said, they all can. It's me stopping because I never want some na ye ba and as a year can. And say, I didn't see what I could be once a diaba. It's me stopping and I'm a man stopping on. There's a me giant on Okasa. We are the Messon one, Namaka. And some are making. The Maya mistake will mubia no sabi the ultra sanim send a chia achia mon correct me. Min chan tron just she Pamela said you want me show me 1 second cry. Empona sabi wash me bench 1 seconds. Min jibi be and free Pamela ho and a maseno. And a shower and trendy yen so and yes shower and ka first day no. Okoswa a dear betchin you renew 300,000 views. Within 1 week maybe 600,000 equal 2 weeks. Sabe, men say Pamela and just she a one ho. And a Pamela nim me no nim some men can once and bonny da. Onim the kind of person I am. Pamela Odame Watara no. Onim the kind of person I am. Onim sa 1 men kekani pa honsem. 2 men kekani peti mum. 3 min kan want some more baby ada because a real sana ye wono obi a won a private life a wobo a real sana ye wo de bia ma asem a me kan se ukoto se so obi kura gina kwa ho na wo no ria ono nim ne residence a real sana ye wono obi a ni ade a wo ya na koma eto ne yem eti se me hu so obi no mu ria me njeje nipa no me unso obi no monsa obi pema obi sorry a club eni jeni ade a obi pemema mame papa minya nyankopon e na majeje sa nipa kro no never and ever manu afun never and ever se biota frach mejeje sa nipa no na se beta frach sempo se Pamela no Pamela Odame Watara no sempo sebeta frache ma to sebe sempo se sa no tia
me ena me jeje na na se Pamela Odame Watara no sempo sa no ti a se be me na me jeje no me Nyankopon na ma jeje nipa me Nyankopon ena ma jeje nipa me mete onyame jeje mi nwie yo ena ewiase na ye wo no opie ni wo no ma woni ne past wo bie ni wiase a wo betimi de ne nsa si ne bo aka se me asemesi we me ni past asofo okra e wo mo past wo bia wo ne past unse so bia ye ana se wo bitwo e bia nipa ne first na ne so hyepa se wa ye ku a wo ne past adie bia wo ko mu a amwa wo no me ngi ndi se obesan akwa akofa wo past e bia wo past ne enema amwa wo eti hwan no beka so wono de wonye bone da ewiase aye wono ya no kasa ye bone ye nantie mu ye bone ye nkomodie mu ye bone ivi aduane aye di akoye ye mukura no eye bone de ye bia no eye bone eti me ne hwan tie se be jeje Pamela Odame Watara ena Pamela me ka samba akwa kire wo na nsam na me ka ni nyina bi tuufo na se wantie me na se wo de wo ho ba ho na obehu bad side of me na yes ensam na me ka no eye futu nyansasam e na me ka kire wo no it is a wantie na sa wo man kofo pushu o dinatem o ko radio so ko keka wadwen o ko TV so ko keka wadwen ko dinatem afro den a maame amenka sam ba ko cho ye mpam ma no se wo ware a that doesn't mean say ya pam wano aware mama ye mute ben pese me kasa so what I say yes I interview we nyina wie ye no e ba bontin wie ye no e na wo Pamela Odame Watara even before then class studio ho ankasa no wo share interview ni bia make I said producer we dia menti ase eti frɛ Pamela Brown ma no so na I was expecting you say nka wundumu phone na nka wa pick call no na nka also de wo bia na ye live program ye nso wa ka wadwene e de a kire tornado central no audio said the no wo said the no wo na so wa ka wadwene e de a kire no but ye frɛ wundumu phone because wunim say program no wo da poster no so na wa manage wunim say e de ame na ya asma be mu meye wo Pamela unim se program no wo one man me de wo to so a wo disappoint me a wo betray me no unim se ye den a meye program no it's wo minim se ye den a wo be hwe with fake accounts and now wo na fofo ni bi accounts at the time wo am ka so wo fra wo no wo share da na wo dum wo phone it's produce and fra wo no wo enya ena ekoguye ena ye pon ye program no eye den na yas adult show ena ye pon ye eti your friend is a program no edru achire no I think 2 days time ena wo friend ena wo se eno kwa no wan fa phone am frame you ensema me kan nyina Pamela me ni ntro nkyere wo enti me se hwe ena wan ka me ho asem bone wo ba bia good 2 days time na wo frame me eno wan fa wo number na ade frame you wo de wadan for girl na kosua na wodi wachi no ne number na ade frame me akosua ne frame ya no se sister ya di wo ho ya pa adenti na oma tornado betina wo show no so na okaka Pamela won sembone no wentimi an stop no ena me si show na ne wan hwe show no me tornado minimo no minini nkomoda me nkasa na no da eti meye den pa na me ni tornado akodi sabi otafa ache Pamela nkomo ena ene wo mo ka wo ma adwe ne kire me a ena akiri Pamela nso jeye no ne me kasa esa sister ya me di ho ya eti Pamela ka ye fe tornado kan nsem na o ma na 5 minutes eno kasa ya o Pamela de o ka kire me no Adam ka kire se Pami woni nse show na me ye no ye live program ena me you enye edited ena ye yibi afri ena live program na ye ni mi nse tornado no obeba be keka sansem we wo so enka topic ne kura ka mesesa no because I have so many topics na wo de ye adwuma no na nkofo hwe wo mutie a etu omufu e wo fa ne me bi afrim etimi mi program ami ye nyina me de topics na me de ye
I have so many topics, and shall go and bring that my book. Yeah, me dey win, kosha win. So, enti senka wo ka kire me a, ana wo de enka wo Pamela wo se wa fa me sister panino. Enka frɛ me. Oh sister, we dey me srew. Me ni tornado ye wo problem pan. Se sis we dey me nti me ma. Nti we dey sister fa che me next time a, wo di obi foforo beto so ne me ba. Sabi me ye nipa meti ase ama wo. Ade nti na menti ase. Obi a wo ne reasons. A wo de ye ni bibi. Eti nka meti ase. Ana wo de wo ne me kasa ni nyina na me ya at work ni wie ya wo ne me kasa ni nyina no. Wo de nka echire kra wo de Thursday ni kra so ya Pamela yi. Wo nti me ma no. Enka frame na ka cham sister we de me srew. Me ti kra ya me ya na mba bi ya me ya na sister me nya emergency call. Ba wan kan bibi ankyra me o. Na che say wo Pamela nka wo be say me so bi program no. Ah wo nim say ya to airtime. Enti se tornado aba betena show no so no wakeka ne nsem awia me na me ma tornado kwan so omra mekeka na as host ni kura no wote say me ka bibi boni afa wo ana I did my best wonya me boni o na se sabe waye me boni mpo a Pamela enti me de baba betena abonten na mawu ani ma ase ana na maka han wo so wonya boni da me na ya asmiti won me ka kire tornado bi o hwe mi program ni bi am ka kire tornado say tornado o kan sa dia wan kan ye because me na ya asmi wo me past and me past no so wi ase nyina nim sa me past na me ka no I have my past obi a wo ne past no a chum is past and gone it's gone it's the internet said you me kokofo be past e de be kai no and na wo de wadan fo no mo keka ma adwene kire me akama e na me kate mo me pa wo cho nyina so pa me say ne yete saade a me ye sorry then so mo keka ma adwene kire me na mo kate me sorry me kate mo because me nsam na e kona na edin me mpese be bie ma no akoka bibia e bi ekina wo be record me ti na esa be cancel e na me cancel na wo wie ya tornado na wo be cancel no wo shiro no say aha wo de wa asem be kono so ana na tornado na wo be tena me show no so na wo keka wo nsam ana se wo keka ansem no na usuro no aha mi bisa o Pamela odame watara tornado no na usuro ni say wo de wa asem be kono so ana be reply na somewhere na mfofo da eti ade na went me amfre tornado no na wo de me akotena Atenka TV na wo twabo me Adam ntwabo wo twabo me wo sopa me ai Pamela wadame watara how many times did I call you? 3 times. How many times did I call you? 3 times. Pamela, se wunnim ene mi tufo me krokro because uye mechiri ba miensa. Se wunni mechiri ba miensa no. Ne ho fefe no na ama. Se wunni no. Uye mechiri ba miensa. Enfumso ho. Senia tornado ayam fomso abesopawo ewo mi show so no na wo so watimi ayam fomso akosopa me ewo Atenka TV no woni mame ka asem kire wo na ni si he ya wate e mame nya de na mi nu me ho sa wo provoke me na se me sa akote se na akoye interview bi se me ni tornado na ye one na ho me di anto ansu obebo udua wate de me ka kire wo no Pamela wadame watara me say dia muadi no mo ndi nkomane nsiwa se wonnim na akotena baabi a na akoye interview bia obetimi aye wo interviews ni di obetimi aye meet me nsi ukwan ba wonnim na akotena baabi ka se me ni tornado e na aye baako
ena waba be gu ani mase e wo me show so a me se me de antoansuo e be bowdua before God the man be di nyam sembe to nchen se wo provoke me a me se me di nyam sembe to nchen because e wiase ho ade abako a eya eye ntwanto so ade a woni mo hwe no be de show force dia show me ne o de show ene me ba wo ba pa ma yedi ena mateku ene me ne wo kasa as younger sister tama akotena atenka TV na yeah interviews na ye bisa na nka esen ka say me sister me ne nante wonya me boni da wonyi me ma da wo me tre me da wo me ne first person wo Pamela Odame Watara me de wo kwa sorry me de wo kokọ asofo mpanifuo bi ho na wo konso obi enja wo sa akwa obi ama usika Pamela Odame Watara wadanfu ben na wo utiwe wachu e de wakwa sorry da ana wo de wagina sorry da mo da I did my best too. I did my best. Ushia me no hu say me ni namfo. Me mpempo me de namfo ye den. I have family. Me maame mo wo ho. Me busua wo ho. Me se mani nka kora na se me ni bampo a me family house wo doko he ya. Me dru sesi a sa me se me kofi a enuanum bebre wo ho. Kola bebre wo ho. Enyankopon aye madomo. Erade anya mi boni o. I have one daughter and should I come? I have one daughter and me bano or your big girl say me timi ne ko baby ya bonkomo me nya rechichire me ni ji makoma tomi yam nti die nti na ese me koye namfo sem die nti na ese me kokko obi ho asem na aha wo wutiwe wo Pamela Odame Watara hey wutiwe ma me ka asem cho me ka ho asem ade na menya wo wutiwe me ka ho asem a akatua papa ben pa na wutiwe menya e wo so na emwa ben na menya na dia income pa na menya wo so me menya stupid o na menya selfish o I'm telling you Pamela I'm not stupid na me nsan so nye selfish et say wo Pamela what dey make a tro me menya selfish et say wo me dream. I am 35 years. I am 35 years. It's me adia ye de ye me a enye me de no me mfa nye obi. Me your bawo. Word of karma e wo ho. Enti adia me ye de ye me enye me de no me mfa nye obi. En adia ye de ye me nua bia nso a enye me de no me mfa nya wo Pamela Odame Watara adia ye de ye me na yasa enya me de no me mfa nya wo Pamela Odame Watara no never ena woni me nante de daada no wanka se obetimi akanya me so no kure edi nyame tese woni obedi no kure pa ma Nyankopon de Bible was swear me nya wo bone da me nka ho asem bone so so wo baabi ada ena topic na me diko ye show no man ka say because of uni tornado ebeda ntino ebeda road ntino me kwa kofa sa topic no topics no I have so many topics ewa ha say so many topics ewa ha a me di ye mi show no book we ena me di ye mi shows na me ye book na ekita me no enu mu na me nya topics no e free sa book we di ekita me Enumu ena me di ye top mi show no. Me yi topics ni wo mbebre na me di aye mi show. Me sorry just like that to say me ye mi show no. Because ade na wo ye no e say nipa bi ti de wo ye na se. Enti Pamela me nya selfish what da wo kotena atenka TV na wo kasa ye nso a wanya kukudro nso so san ka say na yas no so obi na kwot sna baby and I interview so e ko kan ne maame ho asem a nka na ni beje ana nka be ye ni de obi na kwot sna baby ko kan ne ho asem a na se ni nua bi ho asem a nka be ye ni de Pamela
Wone me na enya emfa me maame memo. Me maame Pamela Wadame Watara emfa me maame mem don't try. What did I make a journal? A mamma needs soja court seboja. Dienti America Sano, me maame. Last 2 years was your birthday, and our last year, Auntie Vanessa last year on. Last year, na your birthday, me maame kun akoko. Ewo fufuo edi mao. Last year, na your birthday, me maame wo kun akoko efri ni fie. Ewo fufuo kan ho edi bre wo Pamela Odame Watara e wo me na yas ni fie. Enti don't try. So abekwa kwotena be bia aka me maame ho asem biem. Woni me na enya. Enka me nua bia so ho asem because me mpese me nua no no nso omode omo nsem beba wo so. Na chiri ba me ensa no wonim. De otese wo no nani so wo hyechen kra. Eya na tem bia no se me ye bibi o social media. Me mpese me nua no bia be involve omo ho. Ana madam fo bia be involve omo ho. Me ma no oten. Ma no so atse. Enti tem bia me pese me ankasa me dele me nsem. It is all your interviews. Unya wo interviews na wo ye. Na se wan kokan onsem mu nokre. Na wo kokan wonsem fun wo TV ana se radio no so. Na se wonnim na de me maame ensem bem a won. Pamela unhum ye. Pamela unhum ye. Kaisa me maame wadi ni nsem aduane da. Me maame eye Mama Doris wadi ni nsem aduane da. Me maame ye obi a woyiyim o. Me maame Mama Doris oyiyim odo bia no matter what. Abra me na wo ya adamfo no. Me maame kra ka chem say adamfo biem. Ena nsema we di onya madamfo fa ne sa wo ba wo ankasa wo yam ba fa ne sa na na ama. Because me maame nim say enamfofo onye maame way back namfo sem bia me ye ya amo ame no. It me maame atumi fo pa me busuafo atumi fo. Nti be so many years ni me mfa adamfo bia me mpempo Nyankopon so so ayemadom wa nya me boni wa ma me ba eti mani nka I have daughter, I have family. Me family house wo doko he ya o. Me papa ebusuafo e wo doko he ya. Eti se mani nka na se me ma me kura ni mi nchen na me nuanom do bi ani mi nchen. Na me se mani nka me ni ba bia akọ na me ba ni mi nchen ya I have family house e wo doko a metimi akom ho. Ananka meda Pamela and somewhere ya me na walking me toofo lewen besie me toofo na masa toofo biem ai lewen kan me toofo na sa video ya ma ye won manka ne boni won so makone boko na sa wo so wa no dia wo me wa no nya de nchen mi me sa wo so wa no dia ana mana wo ma no den no me obi ano nya de nchen mi o bata ware no o ware a e ade a ye de akekere wo kon ese wo tie wo kun asem ese wo ye din ye kasa da ese wo da ye kasa tenase a ese wo tenase na ka miampa na yas na ka miampa miampa na yas nka ba no nka masoja gu apampem o Pamela na so me masesa sen ye wiase nyina nim se madam fo ne no na me bitre wo da no wo na nka ese nka wo cover me because who share interview na me ni Tornado ye wo Kantanka TV no you watched who share ena Tornado no me wonya madamfo Tornado anyi chimi Tornado ye me bra pani wonti me nya madamfo ena me enya me ankasa mpo na me di me phone friend so omra me show so eya mamalistic ena ne kasa mamalistic ena oye nadamfo ena ne kasa yansa na oba me show so ena me Tornado ma ne nankasa at Thursday no anapa ansa na me ni Tornado kasa me ne chatting mum time aye mamalistic na de the pictures ma me nti me ye artwork ni wie ye no no de ne number so ma me
And I just tornado, me day a friend is an artwork no Sunday no. Tornado dear, me meaning so one intro, and can someone make a live video meaning said a question pa. And tornado baba be cabe yime to said and I asked, what's the dear? And no one enemy ye lie. Me need tornado near lie. Me need more shame. The only thing I mean said tornado baba can because no this is the fear. And then Miss Bell. No more issues. It's a no na me yam shishimi say. O ha no ameka sister fear. Fear Schwarzenegger. O ha no ameka na sem o so because a fear Schwarzenegger no nya me bone. E fear nya me bone. Woni matamo da. Won ka ma asem bone wo ba bia da na mpo no sabita frache me ware no. O de anije ne wo do. Wo di bedi mechi. Die nua pani be ya mani nua ketewa bi fear Schwarzenegger no ye maame. Onya me bone etia no ni the only thing na me yam hwehwe me say tornado ohwe no wan koka fia sem e o mi show no so no ahwe kra no sister fia be ka say me ne kra na aye dey aye baako ti me ka kra no pe no so na yas me koka fia sem say we dey outdoor show na ye enye fia sem na ye ka e ho na makoma to me yam na me ho me ye eti me na me nim say tornado no oba be ka wo Pamela wasem. And then you Pamela no suntina me this time a topic in the bar is falling in love with a whore. A yadia son call for a near my SC and I'm show no me dear. Nadia washing when your foot will be a free. And Nadia Nami Yagu a social media me any edited once no and only a different and only and some year cabiaka to your bomb. But TV soon won't me got not TV so we are seeing in a show. Now one can say movie and Yansan wom. Sorry, Yansan him. Now one to bomb be a TV sono and for share. No more Swianiema after be a film. It's war Pamela and war sabe tafracho. So would he miss me would him. It's Indiana media free. And Waban abet me diaboame. A dear abet me a yamame. Entia wo me sell na me sell kura de na menya hwe awiase wo bia wo ne nensu me na yas me tie me wo me nensu bebre wo me ho menya perfect wo bia ni wono ma me sense su biem wo bia ni wiase obetimi de ne nsasi ne bo aka se me ye perfect da sa nipa kro no wonim ne ye wo keka na sa nipa no so na adwen nya adwuma wo bia wo wiase bia wo ne nensu ewo no ho eti se wo ye bibia sabeta frache me na me ba bejeje wo ye bibia me na me ba bejeje wa na da bi o mi ye nyankopon Pamela Odame Watara mi ye nyankopon na majeje wa na no ka kire me nyankopon ajeje mi awie na ma ba bejeje Pami, Mesrau, I beg you in the name of God, don't bring yourself no being kase and then I'm for dear omudi agro ne adia chia no maku Mesrau. Menya ready say me no be ku issues are woni tornado enkoka. And then me ba me ba na asundwe me ba ne boko me ba no abotrem me ba na futuom. And a video na me ye no Meya edi amount say and provoke me. Don't provoke me. Pamela Odame Watara, don't provoke me. Don't bring yourself. I beg you. Mesrau. Na me fa me nkras semono. Anyankopon ya adom. A menye obi ahye me kawa no. Me mfa ntena se. Me fa ni me hia. Me fa ni ma ho kire. Na me hye me wan kona. Edwen me ho. Me mpe problem. Na me mpe troubles unti. Me starting se me ye me show no. Me nka obi ahụ asem wo so da. Me starting se me bia me YouTube no. Eya na yas 1 TV no. Obi anko no nko se na yas 1 TV no. Me fiti se me bia no me di obi hu asem ato woda. Me ye se me bia me YouTube na na say ene me anka se me pe program enko fo obi ahụ asem boni bia anye de emfama. Na china mankonya asem. Me kokko obi hu asem bia na baby yedi me bekwa akogina no me ntimi anyima no. And I'm ya metna sia na nse debi meye de na yas outdoor show
I'll not show the air. Who can say money be now call baby. At least and no baby one chin say. Never camera see me man answer me the camera be see me so. I was studio na mako can be honsome. My nyama adwene say me be kan wasem na wonya me hwe so na maka ho asem Pamela. Wonya me hwe e na maka ho asem bone. Em provoke me. Me mpesa me kasa no be ye tenten. Me mpesa me kasa e be ye tenten. E ya futuo na me de ma wo. E futuo e na Pamela Odame Watara me de e ma wo. I beg you. I beg you. I beg you. I beg you. Pamela, who be bia uni tornado monko kamonsem. Video ya we me sure say tornado we hu. Mokot na your friend say Atenka TV interview na wo koye no. Be say by all means tornado we hu monko kamonsem. Enya me na mejeje o. Mint min jeje o. Enya me na mejeje ni po. Me yenjaje mi nwe yo. Ene me first na enkata no me ka TV ni so omo di matam omo frɛ me din bebre omo to me ho omo kansam bone fa me ho no edoso nanso ena me ware yi me de awurade ase enhranka nyankopon se ma ye mute eno pani ade bia me da nyankopon ase wo ho na me bo nyankopon so mpaye se awurade enkoso no ma me nye mute saa eti Pamela, don't provoke me. Asem aso way entie nya asem kese bebre na wo beka na betie. Asem sorry waso way. Wo ka asem kitwa bi e kire nipa no wo betie a wo betie. Me mpesa me kasa bebre. Me mpesa me kasa bebre. O ba fa hase. Me mpesa me kasa bebre. I beg you. Men pesa me kasa bebre ma me mfa manim tantantan ya entena me baby na me ndwen me ho getting to 2 years nie obi ante me nka obi ante me voice obi ante bibi boni bia se makodi obi atam makoko obi asem makoyiye obi me sremo me wari ye ewie ye nkofo bebre ne bedi matam nkofo bebre ne be kansem boni fa me ho obi e de ho me reply no man reply obi ada me sremo se ne ma ye mute ni se ne ma ye din no ma me nko ne sa ha me pamocho me sremo me pamocho me sremo mo ma me ndwi me hu se ya na me nta me wan kona minya bia na medi menya bia na mete ho na me dwen ma brabo na me mfa me ho tantantan no entena sesa me ho na enye fe manim na enyi no manim na aya abrewa no manim na atwontom no Pamela mo ma me mfa ntena me baby din na me nyesutie ema wo mo a wo mo edome me nyesutie ema me fans me nyesutie ema me busuafo na me nyesutie embre me ho ase ema me kunu me sremo wo wunim Pamela Odame Watara no momfa nkra no ma no momfa afutuo no ema no nyanya sana so person start beef dia sene ayemfa super glue entare ma no sene ayemfa homa empam ma no ene beef no ebeye pa ene beef no ebeye pa yes because enyame ena me beka Pamela ena interview no wo bia konkoshe uko Kantanka TV a interview ni da ho uko GH page a da ho uko mi ankasa mi YouTube ono mo a da ho me nka semboni bia amfa me nua no ento wo bibia mesra no oni tornado enkoka sabe u videos ni ade bebre abegu abonten wo niam bebre aba abegu abonten o enso kra wajai
ena tornado mi show wa ba so no wo ka ho asem oniama bebra ba abontin ni nyina no bigina wachi anytime bia wasem bebe bia no bigina wachi menya obone da menka ho asem bone da mindidi watamo da mesraw menya selfish benka sabim nyankopon enhira wo bibia wo say ni data na ode share me na wo a woni pamela bia no fa sa video we fama no se na yas ene yeye eno de ma no nyankopon enhira obia nyame wo nhira mo se wo pese wo follow me e wo Facebook a mesra mo ya hack me page no minim de ni page e free me ho ya hack me it may be a new one actress na yas one wo de ekona ko follow me ena mi Instagram nso a eno so ya hack me krachu e ko be 2 years ni na me no ya na me yi mani because wo nkwana wo ahoden a wo wade nyina esomebo eti afei ena nyankopan ya adom maybe IG ne foforo Instagram no e ya official na yas one o ko shekra be videos egu okra reho nti mi sro bo modin a na ko follow me se ne ebe ya e di bibia to wono ma wafutuo nkran hye ommo a obetimi a support ye enye se bi esikasem mu but at least obe support ye YDS wadwenkyere ene wo mpai bo wi bia mesra mu mi YouTube no so ye na yas 1 TV na yas 1 TV e wo YouTube na yas 1 TV first me ye no original na yas 1 TV and later me yi original ni free so it would e wo mi program bia so say me ka original na yas 1 TV a wunye mistake wo de wo original na yas 1 TV no okobo YouTube a e de wo be ko na yas 1 TV no pomodin asa mesra mu a mo be ko akwa subscribe me yi na ma me YouTube no ama me na me YouTube no so videos egu nyina obi a ho asem nim ni nyina ye de na yas outdoor show ene guo so ko na eja uko click bi so na se wo sha ebe se wo nkran ebe ma wasre ebe ma adwendwen bi eda wo so niema bi a wukom no in fact obe yi sa niema ni nyina efri wo so nti mesra mo YouTube na yas 1 TV YouTube na yas 1 TV ewo YouTube na me Instagram enso ye official na yas 1 na Facebook nso ye actress na yas 1 nti mesra mo ya hack me ewo Facebook na Instagram nyina na me be a new one eti mo hu me mobona mo follow me ewo honom nyankopon enhira obi bia da ne da no wotumifo ehye me nkran e support me ewo de mi ye nyina mu nyame wo nhira mo pa me da mase na mo me san kai mo said na yas outdoor show no mesra mo asese no yenya no Thursdays biem Thursdays ni die nti a yenye ni biem no na ye ne Thursdays 11 na ya pon be ye 1 o 11 o'clock ne be bono a o be shase 12 na nkofo bebre adeda nti sese no ye be ne Saturdays I think 10:30 11 na ya shase niema bebre ene yesua free mu e wo hono doctor say ba be church niema bebre mu e na dancers ne so e ba no e ba be sa no in fact bebre na che say okay unu kunu wo na ono boy bi wo hono ma sanya wo beto weke na ja ukunu nja wa na asa wamfa wachi at least our dancers na say kura no wo shite me stress ni niema bebre e di efri wo so nti ye shase a dancers besa na doctors so aba be kasa ansana discussion na kasa no ye de ahyehye so e de amamu nti nyame nhira mo pa e ba ne se oba ka good night actually bia me ba ekwie nhira obe ne den me sweetheart ma de nyina come and say good night to my friends. Oh don't do that. Oh you should say good night to my friends. Insra say omo bibia good night. Ai me ba no enkofo bebre nim say me wo ba wo. Me ba no ekwie nhira. Me ba no nhira. Beautiful nhira. Oye humble say nhira. Na ya small na yas eni gina me nchen. Me ba no pamcho enye obi ba wo. We ye me a me dia.
It's no switch rubia. All right, good night to everybody. Bye.